ndashima rero ku bene data bashoboye kundarika kandi bashimire ko namwe mwanyemereye kubona namwe kuri uru rubuga. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Hamwe n'ibyo rero nyine nk'uko tuvuze mukuru wa Pasika cyangwa se kwibuka urupfu n'uzuka by'umwami wacu Yesu Kristo, ndumva ariyo sije turiho, ariko Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko yamutanze kugira ngo adupfire tukaronka ubugingo, twari gupfa rubi, twarabo kurimbuka, ariko Yeremiya araza arabambwa turabamburwa, ndetse yambikwa ikamba ry'amahoro, twambikwa inkofero y'agakiza. Ari niyo mpamvu uyu munsi twitwa abagenzi, twitwa abana b'Imana, twitwa abarokore, twitwa abantu bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu ishimwe. Hamwe n'ibyo rero ijambo ry'Imana twifuje ko tuganira kuri uyu munsi, ariko rifite akaririmbo gatoya munyemerera nabanza akaririmba hanyuma tugafatira n'ijambo ry'Imana, byose bifatanyiriza ngo tuzagire ibyiza. Amen, amen. Urupfu rwa Yesu ruratangaje, yapfuye rubi bitavugwa, yambitswe ikamba mu ruhanga rwe, azira ibyaha by'abari mu isi. Urupfu rwa Yesu ruratangaje, yapfuye rubi bitavugwa, yambitswe ikamba mu ruhanga rwe, azira ibyaha by'abari mu isi. Nanjye ndifuza kumenya ibya Yesu, ibyo yababarijwe, icyama nkamenya icyo anshakaho, reka nihane nzabimenya. Nanjye ndifuza kumenya ibya Yesu, ibyo yababarijwe, nanjye ndifuza kumenya ibya Yesu, ibyo yababarijwe, icyama nkamenya icyo anshakaho, reka nihane nzabimenya. Bamujyanye ahitwa i Nyabihanga, bamubamba ku musaraba, bamwe baramushinyagurira bati ngahikure ku musaraba. Nanjye ndifuza kumenya ibya Yesu, ibyo yababarijwe, icyama nkamenya icyo anshakaho, reka nihane nzabimenya. Isaha zigeze avuga ijwi rirenga, ati birarangiye, maze ku isi yose habubwira kandi w'Imana. Nanjye ndifuza kumenya ibya Yesu, ibyo yababarijwe, icyama nkamenya icyo anshakaho, reka nihane nzabimenya. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, nagendere kuri uyu munsi. Mwene data akindarika, nagerageje gusenga Imana, saba Imana icyo ishobora kumbwira kugira ngo kuganira kuri uyu munsi. Ni amajambo y'Imana aboneka muri Matayo ibice 28 kuva ku murongo wa 16, noneho tubashika no ku murongo wa 20. Twumva ijambo ry'Imana, noneho dufata umwanya wo gusenga. Umutwe w'amajambo anditse ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose. Maze babigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabarangiye, bamubonye baramusenga, ariko
bamwe barakekeranya. Yesu arabegera ababwira ati ni jewe nahawe ububasha bwose bwo mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana ndetse n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana Imana yampaye kuri uyu munsi wa Pasika ni ijambo rijyanye guhinduka nawe ukagira gute ugahindura abandi. Guhinduka ugahindura abandi. Mwibuke ko iki ni igihe Yesu yari amaze kuzuka mu bapfuye, amaze kudupfira ku musaraba Golgotha. Yarapfuye, yarabambwe, arapfa, arahambwa, ku munsi ugira gatatu arazuka. Amaze kuzuka rero yereka abamama babiri hano. Noneho ikindi gihe kigeze bigaragara yuko yongeye kwireka intumwa ze 11 kumwe ko uyu Yuda wamugambaniye yari yamaze kuvamwo, yari yamaze kwimanika. Noneho amaze kubiyereka rero, noneho arabiyereka, ariko bamwe ngo bagira gute baramwegera. Ahari bafise ibibazo, bari ku musozi aho yabarangiye, ariko bamwe barakekera bakashobora kuba atazutse, kandi yabibabwiraga inshuro nyinshi. Nkaba nagusaba urugendo turimo wirinde gukekeranya. Yesu yarazutse, ntago agipfuye. Yesu ariho, n'umucunguzi wacu. Imana tugire neza. Hanyuma rero amaze kubiyereka ngo arabegera, arababwira ati ni jewe nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru ndetse n'ubwo mu isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Iyi ni misiyo Yesu mu myaka 3 yaramaze n'inusu yigisha, avuga ubutumwa bwiza. Noneho aho misiyo yarayigereje, niho mpamvu yaraturanije abigishwa kugira ngo nabo aho misiyo yigereje nabo bayibandanye. Yari yarabaterinize, abakoresha amasemina kugira ngo igihe azaba atagihari nabo bazashobore kubandanya umurimo Yesu yakoraga. Abategeka amaze kubiyereka kugira ngo bizere ko yapfuye kandi ko yazutse. Bamwe muri bo barakekeranyaga, niyumvira ko bakekeranya bari batarahinduka, kuko Yesu yababwiraga inshuro nyinshi ko igihe kizabaho agomba kuzapfa, umwana w'umuntu agomba kuzashyirwa mu maboko y'abambuzi, agapfa, ariko ku munsi ugira gatatu akagira gute hakazuka. Amaze kubiyereka rero bari 11 Yuda atarimo, ngo hamwe bakekeranije. Ariko amaze gukekeranya, Yesu agira gute arabegera. Amaze kubegera rero ahabwa ati rero ngo arababwira ati jewe naho ubutware mu ijuru no mu isi, niki gituma mukekeranya. Ariko amaze kubiyereka neza, noneho abaha misiyo. Amaze kubaha misiyo ati nimugende mu bihugu byose byo kwisi, noneho mugende muhindure. Imana tugire neza. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigisha kwitondera ibyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe gushira ku mpera w'isi. Imana tugire neza. Natwe rero bigaragara yuko twaje kuri misiyo. Nubwo turi muri bino bihugu, twaje kugira ngo turye, tunywe, kuko ibyo kurya birahari, ibyo kunywa birahari, impuzu zirahari, ibyambarwa birahari, ariko ntitwibagirwe ko twaje muri misiyo. Ariko iyi misiyo mu kuyikora nuko twamaze guhinduka. Ntabwo wahindura umuntu aho utahindutse. Icyo bishaka ni uko waramaze guhinduka koko, ukaba waramaze kuba umwigishwa wa Yesu. Ijambo ry'Imana rituvuga ko iyo umuntu amaze kubatizwa mu mazi menshi, amaba yamaze kuba icyari mu gisha. Noneho ubwo nabatangiye misiyo nawe kuvuga ubutumwa bw'Imana. Imana tugire neza. Noneho arababwira ati ni mugende mu bihugu byose byo kwisi. Ngeranije nk'abantu kwa bihugu bya Afurika, nta gihugu cyo kwisi tutarimo. Nta gihugu na kimwe ushobora gushakishamo umuntu ngo mubure. Niyo misiyo Yesu yaduhaye, kugira ngo tugende mu isi yose tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Aho ubutumwa butaragira tubabwire, n'abari barabwakiriye barabumaze kubuvamo, kongeye tubibutse iby'ubwami bw'Imana. Yesu abaha kondisiyo bagomba kugenderaho. Mugende mu bihugu byose, muhindura abantu bose kuba bigishwa. Kubuhindura abantu bose kuba bigishwa. Noneho ngo mugende ngo mubigishe kwitondera ibyo nabageze. Kandi rero kigeretse ko sinzi impamvu n'abantu batinya, yaravuze ngo ndi kumwe namwe. Haleluya. Yaravuze ati ndi kumwe namwe gushika ku muhera w'isi. Yesu amaze kubatuma ntabwo yabataye, yabahaye Mpwemu Yera wo kubafasha muri icyo gikorwa. Kugira ngo icyo gikorwa gikoreke rero,
nuko abantu baba baramaze guhinduka, nuko umuntu yaramaze guhinduka kugira ngo ashobore guhindura abandi. Bari bavuga ngo impumyi ntabwo zishobora kugirana, nta mpumyi ishobora kugira gute kuyobora iyindi, zose ngo zagwa mu rwobo. Ari nayo mpamvu rero nagiye mbibutse ko twaje kuri misiyo ya Yesu Kristo, kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Noneho abantu bose tubahindura kuba abigishwa, abemera tubatiza mu izina rya Yesu n'irya Mwana n'irya Mpwemu Yera, kandi tubahindure kuba abigishwa ba Yesu. Imana ishimwe. Ntabwo nzi rero aho uri cyangwa se aho umuntu wese aherereye, misiyo Yesu yaguhaye ko uri kurayikora neza. Igikuru kandi kugira ngo iyo misiyo ikoreke nuko tuba twarahindutse. Imana tugire neza. Noneho rero tuyatubona abitwa ba Shaduraka na Meshaki na Abedenego bamaze gushika i Babuloni, bagiye abwiriza ubutumwa bwiza, bagiye abwiriza ubutumwa bwiza, ndetse bigaragara yuko Shaduraka na Meshaki basekura ibishushanyo Nebukadineza yari yahagaritse, kuko bari bavuye i Yerusalemu ari abana b'Imana, baramaze guhinduka. Bashitse i Babuloni ngo banka kwifatanya n'iki, ngo kwihumanisha ibyo kurya by'umwami, kuko bafite icyo bari bakire. Misiyo yabo nabo bari bafite yari yo guhindura abantu. Baragenda ibyo kurya by'umwami ngo barabyanka, bakajya barya imboga ngo ni soromano, bakanywa n'amazi. Noneho baremera bagira gute Uwiteka Imana ko yari kumwe nabo, abana nabo muri izo ndya baryaga. Ariko baravuga ati twe twarahindutse, ntabwo dushobora guhinduka ko abandi baduhindura, ahubwo twebwe tugire gute twarahinduye ko twaje kumwe misiyo guhindura abandi. Byibuze umuntu avuye ahantu akemye agashika ibwami, hari nkundi yashavuga ati ngubu ndakize karabaye, iby'Imana yo caterera hasi, akavuga ati ngo ngiye kurya inwe nambare neza, umuduga mwiza ngenderemwo, ubundi ibindi bizoza nyuma. Ariko bashitse bahagaze kuri kagakiza bari barakiriye, barahindutse by'ukuri, bahagara mu mwanya wo kwemangira Kristo. Noneho ngo babazanira indya ati ngo babaha n'umuntu bagomba kubagenzura. Ariko baravuga ati ntabwo bishoboka, twebwe dufite icyo twakiriye, twebwe nubwo turi ibwami tuzarya ibyo kurya twari twaramenyereye, tuzambara ibyo twari twaramenyereye, tuzisiga amavuta twari twaramenyereye, tuzanywa ibyo twari twaramenyereye. Kuko Imana ari kumwe nabo, ngo bagira ikigaza cyiza ku mwami, ngo barabyibuha, baza umwami aje kurasanga basore babaye beza. Haza kujyaho igihe rero umwami ngo ashyire igishushanyo ngo bagomba kugira ngo bagire gute, ngo bakiramye. Banga gukiramye kuko bari barahindutse, kuko bari bafite misiyo yo kugira gute kuvuga ubutumwa bwiza. Imana itugirire neza. Haleluya, shenyo ry'Imana. Haleluya. Amen, amen. Ngo bahagara muri uwo mwanya bati twebwe naho biruko twarahindutse, ntabwo indya z'ibwami zadushuka, ntabwo amadolari yo muri Amerika yankura mu mwanya, ntabwo amayero yankura mu mwanya, ntabwo amahera y'uburyo bwose yankura mu mwanya. Njewe nzi icyo nakiriye. Bahagara muri uwo mwanya, babashyira mu itanura ry'umuriro uhinda, ariko bahagara mu mwanya kuko bari barahindutse. Bashyira mu itanura ry'umuriro uhinda, muri barakomanya ngo bagakura mu ishushanyo ry'umwami yari yahagaritse, kuko bafise misiyo yo guhindura abantu b'i Babuloni aho bari bagiye. Baragenda bajya mu itanura ry'umuriro gurumana. Yesu avuga ngo ndi kumwe namwe gushaka umuhero w'isi. Bagiye mu itanura baremera bajyamwo, ndetse banaboshye amaboko n'amaguru ngo babatereramwo. Yesu kuko ari kumwe nabo ahita amanuka, araza ajyana abana namwe nabo muri iryo tanura ry'umuriro. Kandi ngo baje kwitegereza basanga bo bamaze kugira gute, basanga ngo barabohoye ari abantu bane, kandi bateyemo abantu batatu. Ngo bagenda bashima Imana, kandi ngo na wa muntu nta kintu wabagize. Umwami ngaje kuraba ngo aritegereza abona ati sikuri kwatema abantu batatu, none kuki tubonamo abantu bane kandi babohoye. Noneho bateka ko bagomba kuvamwo. Noneho misiyo yabo irangije mu muriro, bavuyemwo umwami Yesu ntabwo yagiye kure, n'ubundi yakomeje kubona nabo. Imana tugire neza. Twaje muri misiyo yo guhindura, niyo misiyo Yesu yadutumanye, kuyo ntituze turye twibyibuhere gusa, kandi ubutumwa bwiza tuburekera. Ahantu turi hari abantu benshi bariko barapfira mu byaha, ahantu turi abantu benshi bariko barapfira mu byaha. Yesu avuga ati ndi kumwe namwe, ntimutinye, ndi kumwe namwe. Hari aho ugiye ukagira ubwoba bwo Yesu sinamubwira, mubwire kuko Yesu aragushyigikiye. Imana itugirire neza. Haleluya, shenyo Imana. Imana ihezagire cyane. Ukora ni misiyo rero, ni Yesu yamaze kuzuka. Aravuga ati naho biruko ntabwo ubutumwa burangiriye, hari abandi bazavuka ejo, hazavuka ejo bundi. Abangaba nabo ntumye kugira ngo bagende muri iyo misiyo. Je nahora numva kera bavuga ngo Imana ngo ntabwo ivuga yuko abantu ngo ziba binyiswe abantu kuvuga ubutumwa mu bihugu byo hanze.
je nibaza nk'icyaro nari ndimwo nkubaza ukuntu nzova muri icyo cyaro ne Yesu nari ntaranamumenya hajya gushika mu bihugu byo hanze ngo birasize ubwenge ariko kuko Imana ifise umugambi yarabikoze turaza natwe tunanje ndajabuka none maze kutuzana ituzana kuri iyo mission ngo ntitwibagirwe iby'Imana yadukoreye Imana itugirire neza abashadura kabagara muri uwo mwanya Nebukadineza ati Imana yashadura kana mesha kina bidenegira gahezagirwa Imana Nebukadineza nawe yizera Imana kuko byagaragara yuko yarabonye guhinduka kwabo bene data Imana itugirire neza Daniel bamuteye mu gobo rw'intambwe Daniel yamuteye mu gobo rw'intambwe cyo cy'umwami Dariyo nuko Daniel aremera Ahmed baramugambanira abakarudiya baramugambanira ariko ajya mu gobo rw'intambwe ariko ko yari amaze guhinduka nawe umwamisyo yahagazemo niyo guhindura abandi ahiremera ajyamwo ajya mu gobo rw'intambwe kuko marayika y'Imana abana nabo aramurinda noneho ngo umwamaburi bitotsi nijoro ngo gitoki akarenga arazinduka ajya kuri hahandi abo bati ni Imana ya Daniel yaba yakurokoye Daniel ikintu yahagaze ko ati mwami nabonetse imbere y'Imana nta kibazo mfise nabonetse n'imbere yawe ga mwami nta kosa nagukoreye nta intambwe intare zantwaye noneho ngo bamukuramo bafata bamwe bari bamwagirizaga kuko bari ntibifuza guhinduka babashuguye muri bwagobo intare zirabamiragwa muri imiryango yabo yose Imana itugire neza nifuje kubibutsa rero yuko uyu munsi utwibutsa kuzuka kwa Yesu iyi mission yaduhaye cyangwa se yaguhaye nanjye yampaye tuyibandanyeho turi hose Imana itugirire neza Yesu abahezagire cyane haleluya 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 Yesu abaho umugisha twasoma ijambo ry'Imana hariya mu byakozwe n'intumwa bya 19 umurongo wa 11 yango twihutisha umwanya ibice 19 umurongo wa 11 mu byakozwe n'intumwa turiko turagendana yego turi kumva ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana byakozwe n'intumwa bya 19 none se rero ku murongo wa 11 umutwe turiho niwo guhinduka kandi tugahindura n'abandi nuko handitse ngo ijambo ry'Imana ngo rigira ubushobozi muri Efeso kandi Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangaza by'agaheta byatuma bashira abarwayi bitambara by'ibyambazo bivuye ku mubiri wiwe bagakira indwara zabo impwemu zihumanye zikabavamwo ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda zasenda impwemu zihumanye zigerera kuvugira izina ry'umwami Yesu hejuru y'abatewe n'impwemu zihumanye ziti tubarahiye Yesu uwo Paulo avuga nuko ngo kandi hariho abahungu 7 b'umugabo w'umuyuda witwa Sikewa umwe mu baherezi bakuru bagenza batyo impwemu ihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi ariko mweho muri bande Imana itugire neza urabyumva haleluya 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 Paulo yari umuntu nkatwe bene data Paulo yari nkajewe Paulo yari nka wewe akiri Sauli Yesu amaze kumwiyereka amaze kumwiyereka ngo reka Damasiko kurenganya ubwoko bw'Imana Yesu ngo aramwiyereka amaze kumwiyereka avuga ati Sauli ndenganyiriza iki nibwo amubwiye ati se uri ndega mwami Yesu avuga ati ndi Yesu uri kurarenganya amuteka ibyo agomba kujya gukora kugira ngo Ananiya agere gute agende amubatize none amaze kubatizwa Sauli yahise abandanya umuhamagaro yahise ahinduka burundu abandanya inzira ya Yesu atangura kuvuga ubutumwa bwiza bwo guhindura abantu agenda mu bihugu byose yanditse inzandiko 13 avuga ubutumwa bwiza ahashitse muri Efeso rero noneho rero avuga ubutumwa habamuhaririza ariko ahagara muri uwo mwanya ntiyatinya uko Yesu yari kumwe nawe ngo noneho beza kugeraho avuga ubutumwa bwiza abaje barwaye bose bakagira gute bagataha bakiza twaje hano muri bino bihugu nko kubera abandi bantu umuti twaje kubera abantu muri bino bihugu dusanze umuti twaje kuba abantu bagomba guhindura abantu dusanze hano abarwaye indwara z'ibyaha bagakira bagahinduka bakaba abantu boneho bariho barajya mu ijuru bakaba abagenzi b'umwami Yesu noneho ngo biza kugeraho ngo bazanaga abarwayi bakagira gute ngo bagakira akabasengera bagakira noneho abantu babaye benshi noneho ngo bagafata ngo n'impunzu za Paulo
abagabo bategwa ibyambaro yari yambaye muzimba barakataga n'usiza simbizi ngo ukijyanye asize umurwayi muhira yabuze uko amugira uko abantu bari benshi abantu bakagira gute ukijyanye muhira umurwayi asize muhira yakimurambikaho umuntu akaba arakize akaba arahindutse indwara ikabiragiye. Imana ishimwe cyane. Noneho rero ngo haza kuba abandi bantu rero nyine ngo bavugaga n'izina rya Yesu ariko bari batarahinduka. Noneho ngo nabo bashago bigera gusenda izo mpemu mbi zihumanye bavuga ati mu izina rya Yesu wo Paulo ikaravuga. Impemu ihumanye yavuga ati ntabwo Yesu turamuziga na Paulo turamuzi ariko mwebwe muri bande. Aba bantu bari batarahinduka niyo mpamvu izo mpemu zabasuzuguye. Imana yacu tugire neza. Nuko ngibyo bimenyekana ngo mu Bayuda mu 17 no mu Bagiriki bose baba muri Efeso bose baterwa n'ubwoba izina ry'umwami Yesu rishirwa hejuru. Kandi benshi benshi bari barizeye baraza batura ibyaha byabo barabiserura. Benshi no mu bakora iby'ubupfumu bakoranya ibitabo byabo by'ubupfumu babiturira mu maso ya bose. Baharura igiciro cyabyo basanga gishitse intete z'ifeza 50,000. Uko niko ijambo ry'umwami Yesu ryagwiriye cyane yigira ububasha. Imana yacu iduhezagirane cyane. Haleluya. Uyu munsi mumaze guhindura abandi gahe ariko misiyo yacu Yesu amaze kuzuka niyo misiyo. Ntabwo ubutumwa bwiza ntabwo bwahagaze misiyo yarabandanije. Birashoboka tukatwayize muri no bihugu tukihugiraho nibyo koko amakampani radutwaye pe amakampani radutwaye ariko ijambo ry'Imana bavuga ngo mbere na mbere Imana. Kandi Yesu avuga ngo ndi kumwe namwe. Ashaka dukora iby'Imana ngo ibindi byose aziko tubikeneye Yesu azabitwongereza. Imana tugirire neza. Nuko ngo Paulo muri Efeso avuga ubutumwa bwiza. Amaze kuvuga ubutumwa bwiza abantu barakizwa kuko yarahindutse nawe ngahindura abantu barakizwa. Abantu bizera umwami Yesu abazi bafise indwara zose bagakira. Kandi Yesu avuga ngo tuzasenda abadayimoni mu izina rya Yesu bagira gute mutuzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Muri izo misiyo Yesu yaduhaye zirimo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Tuzasenda abadayimoni mu izina rya Yesu bagire gute bahunge. Oh haleluya. Yesu ahabicuba. Oh haleluya. Nuko Paulo ahagara muri uwo mwanya aramaze guhinduka yamaze kuba cyari mu gishya yamaze kuba umukozi w'Imana ahagara mu guhamya Yesu avuga uburyo ngo yamurenganyaga uburyo nawe ngo atarasobanukiwe ariko amaze guhinduka avuga ubutumwa bwiza. Izina ry'Imana rigira gute rihabwa icubahiro. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana nagendereye no kugira ngo tuba abantu bagize gute twitwayirwe misiyo yatuzanye hano muri bino bihugu. Twaje mu tutazi ariko Imana yadufise umugambi. Imana yadufise umugambi kugira ngo tugende duhindura abantu tubwize abari mu butumwa bwiza. Nguzemera yego harimo atazokwemera abandi bantu bo kurimbuka bamwe bafise imitima ikomantaye barimo batazokwemera ariko nitubabwire uwemera akabatizwa azokira. Nguzemera akabatizwa azokira nabaza bari umwana w'ubugingo utazokwemera azoba ari umwana wo kurimbuka. Birashoboka rero hakaba yenda hari twarageze hano bamwe tukagira gucekeranya. Wese kwibaza tubu nakugura icyuma cy'amasisho bigakunda. Ese ubu ngubu nanjye nafonda ndi umuntu turi abantu babiri bigakunda. Yesu ndi kumwe nawe. Yesu ari kumwe nawe. Yesu ari kumwe nanjye. Ntabwo Yesu yadutaye. Nidukora amaboko mu mpuza ahubwo dukorera umwami Yesu. Ntitwite ku by'umubiri cyane kuko ngo isi irashira no kwifuza kwayo ahubwo tukora umurimo wadutumye. Yesu avuga ngo nkwiye gukora umurimo wandumye uhakirikare kuko ngo bugiye kwira. Imana yacu tugirire neza. Ijambo ry'Imana ranagiye umunsi mukuru kwitegura Pasika niryo guhinduka nawe ukagira gute ugahindura abandi. Tubwize abantu ubutumwa bwiza bene data abantu bahibihandi bahinduke ariko kugira ngo babwirize nuko nawe uba waramaze kumira Yesu neza ukaba waramumiranye n'ibinono nta cyo cyasigaye kuyashobora guhindura abandi nuko nawe warahindutse. Imana itugire neza. Yesu ahabwa icubahiro. Nuko ijambo niryo uteka Imana yandungike kuri uyu munsi kandi turanye aribwo bwa mbere nahora mbyifuza kugira ngo nanjye mureke kuri runo rubuga ariko nkava mu kazi ngizo ni saa 9 mu gitondo zirukiye amasengesho bagatenda handi huke isaha imwe ariko nagishimye Imana ko uyu munsi Imana yampaye ka holiday tubonye tufise ka off nibwo navuze ntireka nemere kubona na bene data kandi Imana ikomeze guhabwa icubahiro kandi Imana ikomeze kunshoboza kugira ngo nzaze mboneka muri uyu mwanya. Misiyo rero twahawe narinze kugira ngo ndabibibutse ko Yesu amaze kuzuka yiyeretse abigishwa biwe abaha misiyo arabwira ati nimugende
muhindure abantu bose byaremwe bishya mubahinduye kwa bigishwa ba Yesu. Sinzi umaze kwegeranya bangahe, ubwo ni ikibazo cyawe ni ikibazo cy'ukwiti cyane buri muntu wese aribaza uko muze kubigenza, ariko n'ibyo byose ndiza ko muticaye kuko mwaje muri muzi umwuka w'Imana, ndiza ko muticaye, ariko nari nshatse kugira ngo nongere mbakangure, mwongere mudutege tuvuge ubutumwa bwiza. Yesu ari hafi kuza, Yesu yarapfuye yarazutse, yagiye mu ijuru, azogaruka imwanya wose arashobora kugaruka, akaza ageze akaza kugira ngo arebe abantu bakoze neza, noneho bagiye guhemba, aho tuzicare iburyo bwiwe, kuko twaba twarakoze bijyanye n'ibyo Uwiteka Imana ashaka. Niyo jambo ry'Imana ngo mbasangize kuri uyu munsi. Rero bene data, turangiza muri Yeremiya 15:19, hariya muri Yeremiya 15:19 niho tugira ngo dusome, noneho tuzofata umwanya wo gusenga Imana ikomeza kuba mpezagirira. Yeremiya 15:19 niho dusoma, noneho bazafata umwanya wo gusenga Imana. Handitse ngo 19 muri Yeremiya 15 handitse ngo none rero uko niko uhora hagize, niwahindukira nzokugarukana ubone guhagarara imbere yanjye, kandi niwarobanura iby'imburakimazi ukabikura niwarobanura iby'ingirakimazi ukabikura mu by'imburakimazi, uzoba nk'akanwa kanje. Abandi baze baguhindukirire, ariko weho ntuze ubahindukirire. Abandi baze baguhindukirire, ariko weho ntuzugire gute ubahindukirire. Ijambo ry'Imana tuvuga ko buri muntu uko yarari bari kwamera, uko umuntu yarari aba ari kwagira gute amera. Ibihugu twageze mu bihugu biroga, twageze mu bihugu bigoye, cyane nko kubana hano muri bino bihugu biragoye, kubana tubyara muri bino bihugu biragoye, ariko Imana yavuze ko iri kumwe natwe. Imana ibasha kubigenza neza kuko twahagaze mu mwanya nyene ho guhagarara tukavuga ubutumwa bwiza, noneho Imana igashobora kwihesha icyubahiro. Ijambo ry'Imana ngo nuko rero birashoboka aho wagiye mu ntege nke, ariko ijambo ry'Imana ngo niwahindukira, birashoboka aho wiyobagije ugira hano vuga tugenda ariyo ngewe ntibikindaba, ibisi byanje byari ibi byanje nkiri muri Afrika, ariko nahangaha naho ni kwisi, nubwo tuhari naho intambara zirahari, ibibazo birahari, igeragezo birahari, yenda ukavuga uti ko mvuye hariya handi reka nanjye maze nduhukeho gatoya, ariko nta muntu waduhaye konje. Yesu yavuze ko nimugende muhindura abantu kuba bigishwa banje, babwize ubutumwa bwiza, abantu bahinduka, abantu bihana ibyaha, abantu bakizwe, kwahawe ku buntu dutangira ubundi. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo niwakorewe ngo niko uhora hagize, niwahindukira nzokugarukana. Birashoboka yenda ku munsi mukuru wa Pasika akawagiye mu ntege nkeya, yenda hari ukabanza kwihugiraho, cyangwa se nanjye nkihugiraho, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo niwahindukira ndagira gute nzakugarukana, ubashe guhagarara imbere yanjye, kandi niwarobanura iby'ingirakimazi ukabikura mu by'imburakimazi, uzoba nk'akanwa kanje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Byizigiro wahindukira Uwiteka Imana yo tugarukana bene data, haracyari byizigiro yuko Uwiteka yakongera akatugira akanwa kiwe. Haleluya. Akongera akatugira akanwa kiwe, biracyahari, birashoboka. Ijambo ry'Imana ngo mukirutse ngo naho yogwa ntabwo azorambarara. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ngo nitwahindukira azotugarukana, nitwakura iby'ingirakimazi tukabikura mu by'imburakimazi, ngo tuzohagarara ku Uwiteka Imana. Nicyo Uwiteka badushaka muri ibi bihugu turimo. Noneho rero ngo abandi baze baguhindukirire, ariko we ntuzugire gute ntuzubahindukirire. Iyo niyo misiyo yacu, aho twaje muri no bihugu, niyo misiyo yacu. Birashoboka rero birashoboka kumbure ku ijambo ry'Imana twumvise, birashoboka kuba aho wagiye mu ntege nkeya, none ijambo ry'Imana rikaba rigarutse kuri uyu munsi wo ku munsi mukuru wa Pasika, kugira ngo habeho kongera gufata umwanzuro, umuntu yongeye yibuke misiyo Imana yamuhaye, twibukaga n'icyatuze muri bino bihugu, twibuke impamvu Imana yaduteruye ikatuza mu baba yayo, ikatuza muri ibi bihugu, kugira ngo dukomeze dukwize ishimwe yaduhamagaye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Duhagarare nk'abashaduraka na Meshaki na Abedenego, duhagarare nk'abadaniyeli. Ariko ko umuntu arimo ati ubwo rw'intambwe ndarujyamo, ariko sago mpindukira Imana zo ngaha muri bino bihugu, ntazo mpindukira, ndamera nje mu rwobo rw'intambwe, aremera bafata bamutereramo. Ariko kuko Imana yavuze ngo nzabana namwe, ngo ndi kumwe namwe ngo kugeza ku mperuka y'isi, yinjira namwe n'Imana. Hegazi ya intare y'umuryango wa Yuda se wabaye baguterera intare iri umuryango wa Yuda. Your chest looks like this. Kimwe cyane.
nuko ngo ashyitsemo intare aho kugira ngo zimurye ahubwo naho zumva ubutumwa bwiza. Naho zirakizwa zumva ubutumwa bwiza. Imana yacu yagucyubahira. Ni icyo Uwiteka Imana yatuzaniye rero, ni icyo Uwiteka Imana yatuzaniye. Tumere nka Pawulo. Pawulo rwose ahinduka neza avuga ubutumwa, yandika inzandiko 13. Tumere nka Shadraka na Meshaki na Abedinego, baremera bahagara mu mwanya ati ntabwo dusenga igishushanyo mu izina rya Yesu twatuma dupfa. Ariko ati niyo Imana itadukiza ntabwo dushobora gusenga igishushanyo cyahagaritse. Ibishushanyo ngaha birahari ni byinshi, hano iwacu ibintu bitengo ni mamango na Halloween, ariko bashaka ngo umuntu abyunamire bavuga ati mu izina rya Yesu. Agaruko kuko nahamagawe ibi ntabwo mbikurikira mu izina rya Yesu. Nuko rero Yesu yaravuze ati ntimugire ubwoba, mwikekeranye, hagara mu mwanya Uwiteka Imana yagushyizemo. Ntuvuga uti ko ndi umwe umurimo w'Imana ukora gute, naho uri umwe Yesu ari kumwe nawe. Yesu ari kumwe nawe, hagara mu mwanya ahantu hagaze ugura icyumba cy'amasengesho usenga Imana izozi gushyigikire. Naho ibibazo ari byinshi, naho ibigerageza ari byinshi, ariko Imana izoza ibe mu ruhande rwawe. Imana yacu itugirire neza. Ntabwo Yesu yadusize nk'imfubyi, yavuze ko azatwohereza umufasha ari wo Mpwemu Yera wo kudufasha muri ibi bikorwa by'Imana. Ijambo ry'Imana Imana yarimpaye n'ibyo ngibyo bene data, abaryumvise Imana ibahezagire. Ariko icyo ndangirizaho ngo niba wahindukira nzagira gute, nzakugarukana ngo urubanura iby'ingirakimazi ukabikora mu by'imburakimazi, uzoba nk'akanwa kanje, abandi baze baguhindukirire, ariko wowe ntuzugire gute, ntuzubahindukirire. Birashoboka muhamagara ko barahindutse, ntabwo mbizi, ariko ni ijambo ry'Imana. Imana yari yampaye kuri uyu munsi mukuru wa Pasika kugira ngo noneho twibuke misiyo Yesu yadutumye amaze kuzuka, twibuke misiyo yadutumye amaze kuzuka. Hagati mugire mu mahanga yose muvuga abantu ubutumwa bwiza, muhindura abantu naho bigoye, ntazabura n'umwe naho igisataburenge bitabuze, ntabwo hazobura n'umwe warokora, nawe ukazagera umunyago mu gihugu cyo mu ijuru. Aho mu ijambo ry'Imana, Imana ibampezagirire. Murakoze cyane. Shalom shalom shalom. Imana ibahezagire. Murakoze. Amen amen amen. Imana ikoze Imana, kandi twumvishe yuko guhinduka ari ryo banze. Ntabwo wahindura utarahinduka, kuko ibihindura ntabwo bisaba ubwinshi. Imana tugire neza. Abantu kera bagiye bamesa, abakuze barabizi, imyenda y'umweru hari ukuntu washyiragamo ka bururu, ntabwo washyiragamo kenshi kugira ngo ishati ikomeze kuba umweru cyangwa ishuri ikomeze kuba umweru. Aba ari gake ariko kagakora akazi. Umukristo rero ni nka bururu, burya ahantu hose ageze aba agomba guhindura ibitari ibyera bikera neza. Imana tugire neza. Nicyo Yesu yadusabye rero, yuko twese tuba abahindura abandi. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo abazaniye benshi gukiranuka ngo bazagira gute, bazaka nk'inyenyeri. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Niba ushaka kuzaka nk'inyenyeri kuri urya munsi, niba ushaka kuzahamagarwa muri wa mubare Yesu azababwira ati ngwino mwene data wakoze ibi n'ibi n'ibi, niba ashima, uyu ni umwanya kubikora n'uyu munsi, ntabwo ari ejo ntahagara ahacu n'uyu munsi, ejo ni n'ah'Imana, kuko ibyatambutse n'iby'uyu munsi nibyo byacu, iby'ejo byo bibikiwe Imana yacu. Ariko kuri iyi Pasika reka dufate imbaraga zo kugira gute, zo gutangira kuba abahindura. Imana tugire neza. Kandi niko yabwiye n'Abisirayeli ngo mugende muhindure, cyangwa se muhindure gakondo. Imana tugire neza. Ntabwo turahindura rero abagenzi tuzagirana muri gakondo. Imana tugire neza. Reka rero twinginge umushumba mukuru hara mu Bubiligi bw'ijambo tumaze kumva. Hari mwene data wumvishe yarabashe kuba atarabashe gukora ibikwiriye kugira ngo iyi misiyo ya Yesu cyangwa se ubutumwa Yesu yadusigiye tubashe gushyirwa mu bikorwa, kugira ngo Imana imuhe imbaraga zo kujya gute, zo kubikora no kugira ishyaka, kuko Yesu ngo yabahumekeyeho umwuka wera, avuga ngo mbahaye umwuka wanjye wera, azabashoboze, azabashorere bibashe gukoreka. Natwe rero tugiye kumusaba kugira ngo dusengere, asengere bene data abamaze gufata umwanzuro wo gukorera umwami Yesu, buzure umwuka wera, bagira imbaraga, bagira ishyaka ryo guhagarara bemye kugira ngo bakwize impumuro z'agakiza ka Yesu. Imana iha umugisha umwigisha watwigishije n'abafashe umwanzuro cyangwa se abafite iyi ntego yo gukomeza gukorera umwami Yesu yo guhindura benshi. Imana ishyirwe hejuru. Reka twakire umushumba adusengera. Imana ni kariho.
turagushimiye mwami wacu Yesu, turagushimiye kubw'amagambo yawe twibukijwe tubwiwe umwanya wa none aha ngaha, aheranye n'umuhamagaro w'abera, abo wahamagaye bakakira bakavuka ubwa kabiri, bakaba ibikoresho byawe. Ijambo ryawe riratwibukije ngo niba hari uwahangutse akagwa akabivamo, ngo mubabarire, asaba imbabazi, ahindukire, avane ibigabo mu bishimwa, abe nk'akanwa kawe, kandi ngo nagaruka nawe uramugarukira. Nanone kandi hari abandi wenda baje aribwo bwa mbere bataramva neza izi nkuru, none barazumvise, bashatse kwinjira muri uyu murimo, bashatse kwinjira muri uyu muryango, muri iyi famiye y'abana b'Imana. Nibo turabasengeye ngo bace bugufi, bakwakire mu bugingo bwabo, ubabere umwami n'umukiza, kandi ubambike imbaraga, ubabashishe. Umuririmbyi yaririmbye ngo niwamara kwakira umwami Yesu, amaze kubakorera igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri, ngo bagende bahamya mu bandi ibyo abakoreye, ngo nabo bizere umwami Yesu bakizwe nk'uko akijijwe. Mwami, ayo ni amagambo twumvise kandi meza atwubaka. None kuri uyu munsi mwiza, uyu munsi twavuze ngo wari umunsi w'umwijima hari i Yerusalemu, abantu bayobewe, abandi bagira ngo wapfuye koko, abandi bishimye ngo bakwishe, ariko wari ahantu wamanutse uri ku murimo. Hari umurimo wakoraga kugira ngo abapfuye kera bizera Imana uzabavaneyo, kandi nanone nugaruka natwe tuzakunezererwe ko wazutse uri muzima, ngo uri umuganura w'abapfuye bose, kandi ukatubwira ngo ubwo Yesu yazutse, ngo natwe bakwizera hari igihe kizagera abapfiriye muri wowe bakazuka bikagaragara, kandi iyo gihe kiregereje. Niyo mpamvu rero umugaragu watubwiye ngo yewe wahamagawe, kora umurimo wawe hakiri ku manywa, gerageza wiyeze, witunganye, ukora umurimo wahamagariwe, uvuga ubutumwa bwiza, ushaka intama z'abandi zazimiye uzigarure mu rugo rw'intama. Ntabwo ari ibyubahiro byacu dukorera, oya, si amazina yacu dukorera, oya, ni uguhindura abantu ngo bahinduke abigishwa ba Yesu, ntabwo ari abacu. Mwami, turagusabye rero, abantu twese turabasengeye, abari kuri uru rubuga barakijijwe, barakwakiriye, bagize inyota yo kuza imbere yawe kumva ijambo kugira ngo barikomeze barigenderemo, ariko uri mu ntege nkeya, ndamusengeye mu izina rya Yesu kumwongera imbaraga, twongera imbaraga, tujye kuguhamya dushize amanga, tudatinya, dutinyutse, kuko ibihe turimo Mwami harimo igihe cy'iterabwoba nk'igihe cya Yezebeli. Hari abashaka gukoresha inkota, abakoresha za gereza, ngo nuvuga ibi turagufunga, ariko reka dutinyuke tuvuge ijambo Mwami yaduhaye tudatinya. Nibashaka badufunge, imiriro nta kizadutwara, intare ntacyo zizadutwara. Oya da, turi kumwe na Yesu ntibishoboka, kandi nubwo twapfa tuzajya iwacu, tuzataha. Mwami Yesu, turagusabye, ongera utuvugurure mu bugingo bwacu, ongera udukomeze, ongera udukangure, dukore umurimo twahamagariwe, kandi tubikore tubikunze kubw'inyungu z'umurimo w'Imana, dukiza bene wacu, tubavana mu rupfu tubajyana mu bugingo. Turabizi ko hari benshi bagiye bigurupa muri iyi minsi mu mahanga ataramwe, bakurikije imiryango n'amazu yabo, biyubakaho kubaka umurimo wawe, bakubaka amazina yabo, bakagira amatorero y'akarere, y'imiryango y'amoko. Ibyo turabyamaganye mu izina rya Yesu, turabishenye. Ibyo byubatswe ku mucanga turabihiritse. Reka abantu bubake ku rutare Mwami, bakubakeho, bigisha abantu, babayoboye kuroka, babayoboye kubaka kuri Yesu, bigishe Yesu, bavuge Yesu wapfuye akazuka, akaba ari muzima, ari iburyo bw'Imana Data, aho aradusabira kugira ngo natwe tuzaragize urugendo amahoro. Ndagushimiye rero twumvise, ariko dukomeza tujye tuganira ijambo ryawe, twubakana, dukosorana, tudatinyana, kugira ngo twirukane ibyo byose byica umurimo.
bagenda bitwaje izina ryawe ariko bica umurimo. Kandi nibyo ni mu minsi y'imperuka niko watubwiye ngo hazaba ari ibihe bikomeye cyane, ngo abantu bangana bagambanirana, ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, ngo ndetse hazataduka n'abigisha n'abahanuzi b'ibinyoma kandi bayobya benshi. Ariko twe turagusabye ngo duhagare mu mwanya mwiza, tumenye kurobanura ibyiza n'ibibi, ibipfuye n'ibizima, maze dukomeze ibyiza, tukwamamaze kandi twigisha abantu guhagarara neza kugira ngo badatembanwa n'imiyaga mibi ishaka kurimbuza benshi mu gihe cya none. Ubwo Antikristo yahagurutse ari none igenda yigisha ibidafite umumaro, ikavuga ngo nitwigisha ko gushamukana bahuje ibitsina ngo tuba twica uburenganzira bw'umuntu. Oya dutinyuke, tubivuga biragwiriye, muri Amerika biragwiriye, Australia biragwiriye, Canada biragwiriye, mu Buraya biragwiriye. Reka tubyamagane mu izina rya Yesu dushize amanga, tuvuga ukuri, tuyobora abantu bayoboke neza, biyeze, bitunganye, be kugendera mu byaha, ahubwo bagende bakiranukira Imana, kandi Imana izabana nabo kuzageza ku iherezo. Turagushimye Data, ukomeze kuduha umugisha, umukozi we nawe umuha umugisha, umwongera imbaraga amaramaze. Hariya Texas turahazi Mwami Yesu, hari amadini menshi, ariko nibagerageza bahagarare neza, bayobora umukumbi wa Kristo kuri Kristo, be kurwanira abakristo no gukora ibyo bashatse byose, ahubwo bubaka umurimo muzima kandi uzishimira ukazabibahembera. Ndagushimye Mwami, kandi bisabye mu izina ryawe ryera, amen.